Abasirikari Ikaze barenga Big 400 Power nyuma yo koherezwa muri ndabakiriye M23 bavuye ngiye mu Rwanda kubagezaho bahise incamake batoroka z'amakuru berekeza mu ndabagezaho Burundi bamwe nk'uko intambara ya babitangaje ndaje FDL mbibagezeho. mu Rwanda na Congo. Izo nizo ntambara turibandaho. Intambara y'ubuzima niyo tugiye kuganiraho. Ese M23 ni iki? Abantu benshi mukunze kumva. Turagaruka no ku isano rya M23 RDF nk'uko bisanzwe abantu badakunze kubigaragaza. Bakomeje sano. FDLR ni amagambo y'impine. FDLR bisobanura iki? Mu cyongereza bisobanura Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Tugenekereje mu kinyarwanda ngo ni ingabo za demokarasi zo kubohora u Rwanda. Turagaruka no kuri M23 kanze mbasogongezho no kuri M23. M23 ni amagambo y'impine cyangwa se abbreviation. Mu magambo arambuye M23 ni March 23 Movement. Bishatse kuvuga mu gifaransa ari byo Mouvement du 23 Mars. Twakomeje ibya FDLR bigaragaye ko iri gucuruza urumogi igenda ihangana n'imitwe y'iterabwoba. Isi yose ihanze amaso Congo ni igihugu kinini cyane gifite ubutunzi ku mabuye y'agaciro cyangwa se mineral resources, ubutunzi karemano nko buriya. Ibihugu byose, amahanga yose uko bukeye nuko bwije imitwe iri kuvuka cyane muri Congo ikajyayo. Abatabazi bibanze byahebye ukajya karu kujya gushaka amaronko, amabuye y'agaciro, urumogi. Abaturage ubusanga bubatse utuzu dutoya cyane tw'ibyatsi turi aho ngaho bafite ubuhinzi mu mashyamba, urumogi basarura. Abana ntabwo biga habe na gato. Urumogi udupfundo bahura banika badufunga neza. Abagore bambara ibitenge bacuruza mu duce twa Goma, Kinshasa na Masisi na za Goma hose. N'urumogi niho rubarizwaho hose. Utwo duce M23 niho yafashe. Aho ngaho ubucuruzi bw'urumogi, ubucukuzi bw'agaciro, M23 ni mari cyane cyushye. Ibyo nibyo byayijyanyeho byibanze. Ese M23 iherereye he? Twakomeje ikigo bita CNDP. It was composed cyangwa se cyatangaje ko iki kigo ko ari abamemba ba leta y'u Rwanda n'abaturanyi u Rwanda na Uganda, members state of Rwanda. Ibi ngibi nabyo byakomeje kuba kasamutwe mu bantu. Ese ukuri kuri hehe? Ndaje mbagezaho amakuru ya nyayo. Umwe mu basirikari bahungiye mu Burundi cyangwa mu Burundi wacitse mu gihe ingabo z'u Rwanda zimwe zari zoherejwe ngo muri M23 nk'uko yabitangaje, ariko ntabwo yigeze agaragaza amazina ye. N'undi musirikari wari uri gusengera mu itorero mu Rwanda, ari gusenga mu giteraniro, aza gutangaza mu gihe cyo kuvuga uwafashijwe, aza gutangaza ngo musengere u Rwanda ruri mu ntambara, ngo ndi hano bwa nyuma ntabwo nzagaruka. Nawe ntabwo yigeze atangaza amazina ye. Ibye byarangiye gutyo. Ariko ibaza umusirikare nk'uwo ufite ubwoba bungana gutyo, uwo nguwo yapfuye karahagaze. Ibyo ndaje bibagezeho. Nyuma y'ubuterankunga FDLR ihabwa n'amahanga, Ubushinwa n'ibindi bihugu byose, Ubuyapani, ibihugu byose ku isi bifite ibirindiro muri Congo. Bose bagaragaza ko baje gutabara, bitwaje amahoro. Ikibazana ni ukwica abaturage bahinze urumogi mu mashyamba ya Congo, bakarubaka, bamwe bagafatwa nk'ubugwate, bakabafunga mu mashyamba yabo bafitemo ibirindiro bubatse, bakabagira abacakara, bakabakoresha, bagafunga twabure, indege, imodoka zigapakira amahanga yose. Ubwo bwose ni ubutunzi buva muri Congo.
cyane cyane turagaruka kuri FDLR niyo tugarukaho. FDLR ni igikoresho cy'amahanga. FDLR ihabwa inkunga n'ibihugu bitandukanye by'amahanga, amadolari menshi y'amafaranga. Ariko turagaruka ku bashenerali, Generali Nyambo, Byiringiro na Omega. Abo bashenerali bose bayoboye FDLR. Nyuma yo kubayobora FDLR bagiye bacikamo ibice, buri wese agafata umutwe we. FDLR igabanyijemo ibice bitatu, buri mushenerali afite igice ayoboye. Ariko nyuma y'ibyo baza gupfa ayo mafaranga baba bahawe nk'inkunga, bakaza gutegana ibisasu kugeza bamwe bapfuye. Abo bashenerali, abasirikari batoya abavukiyeyo hanyuma, abo ntabwo bazi biba, ayo mafaranga ntabwo abageraho habe na gatoya. Ikindi, leta ya Kongo nayo iza gutera inkunga FDLR, yibwira ko FDLR yayifasha guhangana n'ibitero by'amahanga byose biba bije gushaka ubutunzi, urumogi. Ibyo ni ubutunzi bw'ifeza cyane buri muri Kongo, ubutunzi karemano. Ibyo byose nyuma yo guhabwa ibikoresho, M23 nayo iraza igatwika ba FDLR, ikabaka ibikoresho, nayo niko yigwisaho ibikoresho ikabyibikaho, FDLR igasubira inyuma. Twagaruka ku gace ka Goma M23 yafashe. M23 yafashe mu gace ka Goma k'intara y'Amajyaruguru. Twagaruka n'utundi duce twa Kinshasa cyangwa se Masisi n'utundi duce dutandukanye. FDLR nayo M23 yagiye yigarurira, ariko hari utundi duce natwo FDLR nayo yagiye yigarurira. Mu minsi mike ishize FDLR nayo yatoje abasirikari barenga 600. Dukomeje yuko FDLR nayo ifashwa n'u Burundi, kandi ko abasirikari ba Kongo na FDLR bose babaye umwe. Dukomeje, iyo FDLR igiye kwataka M23 nanone yambara imyenda ya MONUSCO. Ibi nabyo byakomeje kuba amayobera. Amakuru yo ni menshi. Ndabakira abantu mwese mugeze kuri uyu muyoboro mushya, mutari mwakora subscribe, ni iki gihe ngo mukore subscribe, muzajye mubonera amakuru ku gihe. Intambara tuzenguruka isi yose, abifuza kwiga intambara y'ubuzima, byose biba hano. Ubufasha ukeneye kwamamaza ni ubuntu. Andika muri comment ibyifuzo n'ibitekerezo byawe, ibyo ushaka kwamamaza. Muri video ikurikiraho turakwamamariza ku buntu. Nyuma y'uko abasirikare bakomeje gutangaza bagiye bacika, barenga 400 baratorotse, nyuma y'uko ngo bari boherejwe bavuye mu Rwanda bagiye muri M23. Ngo 95% ngo ni Abanyarwanda, 5% ngo ni Abakongolese, ngo ni nabo bayobozi. Ngibyo ngo kandi ngo abasirikare bapfa buri munsi, yaba abafashwe ba FDLR baza kwicwa, yaba n'abandi bose n'abaturage baraza bakicwa kubera ubutunzi buri muri Kongo. Izi ntambara zose ni akasamutwe. Tugaruke ko muri 2023 aho M23 yateye kabiri u Rwanda, kabiri mu mwaka umwe yikurikiranyije. Ushaka kureba amakuru arambuye, izo video nazikozeho wazireba nazo. Nazikozeho nabyo bishaka wabireba muri video ziri hano ku muyoboro wanyu Pero TV Show. Twakomeje iby'isi ntambara, aho amagenge cyangwa se imitwe myinshi y'iterabwoba biherereye muri Kongo. FDLR abanyamahanga bayiha inkunga y'amafaranga, intwaro zihambaye, noneho yo ikagurisha imbaho, ibiti binini, imbaho, amabuye y'agaciro babacukura, urumogi bagenda baka abaturage baruhinze, utundi dutsiko tutagafashe tw'abanyantege nke dufite urumogi. Ibyo byose barabibaka, noneho abayobozi bakaza kubitwara, noneho bakabishyikiriza ba nyirabyo.